MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores kutoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom wigo kutoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Eteke yamo yabutokire igoro yechinsa isana na ibire cyabona mugasore Jumapili y'tariki 25 mutenyo kyanda mwaka w'ekiri 2025 weire byana inde mwanchi wa muri Gatemba TV ekene kyunga chinsa isana na ibire asenchira yo wengenje ngoro kwa Catherine Nyabuga Kevin Ongeri korestide akabenero koneke buna chibichechi na Mario Gingo ikira chira asenchira yo wekrano kabana intu boika omwero ekyunga chinsa chiga tugo chakanengana yo goichani abo ase abanyanyi mbo bacha kirobo tukiko bwaterekana nega kore asomo bere bumusayo yo mu myaka ya gatwa oto kaimambi yeri tukori arero gosuguna ine asoro sana barabara nege itiga kabere ekyo goso ase University ya Kisii sensemo emanyikaire buna staff memo chobosongo county ya Kisii korengana na Justus Nyabuto oyoro mu assistant chief we sublocation ya Kyonganyo nyagosirani igo akagere korwa ase chinsemo cheibencho chigotoka ebunge abo machoge bwa burabu ase nanya nabo obotukibwa chakiwe igoro bunangire kikirekerera ogokwa kwaye mubiroyo nigo rusi wansemeyo nabanyanyimbo nagwikigwa ase enkendu ase ekorekyo kiagosa abantu abange anene mono aborikwa be University ya Kisii. Emambi ya lero sharingi chinsanga 12 nanyora ngwa kerwesimi kurwa University ya Italia ya Kisii bagontebinga omubiri norotokire abona agenda bakaroro twataka kumulikiriri twanyorire ngatari kumanyikana bia bakabona ngataramanyikana sae babono amaene be soiria se binte binge bitari ko bakonya batwarire tamere igoro babwenerete kumanyanga nonye ni magendera ndonsi ya gokorwa igakuirenga kitari gokorwa kigima bono batige kwayirira ko bagenderete na kwogera bono
banyora committee ase binte binge paka kwanyora berusire magima abe kabiri kesi eji chiachakire kobucha chigendereta kobucha buna boku na gukie chigendereta ko bachinyinge na timanye tinga bitambukero kitwa keire ko irwa rigere abana basomi gubuya babe cancelled na roche mirimo nero neme kongu mirimo teriande bona na bokonyora mawaso achandikire anto bachandikete birengare Togo skabosio korendo robotiro moncho murigirendo chiko gochira asenchira yo gwikiranu ibere na inye chobotko bwarero korengana buna Dani Runtiri aragendere gokorwa ariganiria mwemsewe wodi ya Masige West Moske Jacob Barongo Bagaka yobo igoro muri kigwekia makirikia UPA nigo akoneirio bomo mugusi anene mono asobochori bore bose bo mwaka 2027 kokwana korwa ekanisa YSDA nyabite nigo arieteira yogo chiako gendera kumubwatisia Dr. Fredo Kengo Matiangi aseboigo aigererete gitambukiro kya Matiangi kyogo ikirana omusangirekana bwe kya magia Jupiri abmoisonde asatebete Matiangi nigo achete koligia obosani anamo kwase kya mekyo eri bachiko kwana neriogi erimo nebyama ebinke gati abo ekyama keragya PNU korwa account ya Meru naende ababwata nande Matiangi nigo atagetachi kubwatania chikabira chonsi korwa ensi ya Kenya. Nake tunga kolega siamo egere korenta masigamo kurunya maruma maate mosora pakogande kebukonse abakaka bane bagate baba booking abamite bintu anakokora bana babikorire akeigo muno mulindo okale umwana oyo kuro kumutumo minto to bamata komo tima etia kaiwe dance kete gotangeta sarije mwina ria PH akanyoro chico komo tenda bakongombo ya tenga wira na musiko jenka nane bwango igando jinaro kali korali simba kumbwa egante benganje Kenya korali Matiangi nera bwate chimo basi mwabo kusimba ere buya bosere bobe ya kolega asibu ya kapisa o make sure simba arati akole tamchia ibere magandra ya chakire akora abantu baito ere bogaki na injerende kubantu mali Nairobi aba masi west bante binga eri terana ngito kubeka masi west bara no tiki njenje kuliri Matiangi tikura mo gwanja na njembo ati Matiangi egere to ganda mutwe abantu mura masi east ngobwati simule Matiangi ritukolia igoro umufike Matiangi na achiete ase a national delegates conference ya Jubilee party in Nairobi ekera agenda ro abantu bakatwara ngakibona akolirega uchire gusasa baiko yoso akolireki umufike Matiangi na ro anchire Kenya ngimekere tugutara tuatarire nere lakini rende kiama kemo use ekabira yemo te kunyara kumonyara ro monyene ngabe president ya Kenya koikari ya basani koikari ya mabinde koitera gagutu ikaransire tuadigiri enchira tokulio mochoko kurunga a memorandum of understanding agere kiama kirikia UPA chageti neroge chageti kurunga upa kirina boti kura kuru paka ngaire chikura ekerage chakia liri chikura chialengi chintangani bono nyore go ikai karasi na Jubilee ai karasi na PNU kurumeru egere tochi chamo to gukwane lyo yerimo egere ga gutara Kenya ngima orokana muno Kenya uri sawa taliyo mo Kenya obwate kiama kimo umugusibweka na intu tuanchira ningagenda mutwe abwata nibyame byonse pineki kabira chonsi egera kara kubuli president tumutugaiga yaba raisi tumubwate sia Chingaki echecho nigo omwemsie omasige East nere omoske Michael Mtume atogetie bagaka ase okumubwatese Matiangi negoteba abaimsie bande ose abagusi no bare magega ase aborete bagaka gose abagusi ase saiga eyemo yeranyare kwakonya na nigo Mutume akwanirete mirobere ye county ya Kisii yoko abantu amabaga yemiremo anemono abantu angechimisato oikachiminya ase bara chikolika abanyagitali na boigo aborokia bibirasi birebya ECDE Mutume nigo aboreti abantu mbangaino na ribagali aye baire masakara bakore application eribenyorere amabaga yu yemiremo arariwe nere umugavana bwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati. Thank you bagaka sega shoga ndrete usuguma Moske Matiangi na otole magega tuligerere tibuna mugo toira ono maita ngwa chore tune kiama inche tinda so kiama kerendara so kiama ngonya kuligererinde tuna mugo toira na tunaendelea kuwaombea moikomo chenu batangane motoso yesa igaba gusibara feelinga anoka indegere turuane
eminto teka babuya tigansike oboriko mugako boriri musike gabana utangasire boire ngabwango mutangasa bale singotangasa turi bune county oboriko bw'abanyagitari ase county yaito bagocha kuliko abantu ange 300 gose 400 abasikali national government yobiri ababo soro na uwa maite bindebi intu aye county togolika obonyagitari ngolikubole na abali mu ICT ngolikubale ekerabo gocha gotangazo toikaranza mwao tocha mwana ngambwa tokoboke kware gotangazo kerario ayo apply kwa imani ya Mungu utapata erebuja gosere bobe amatapeli naro agocha tabanga mutume na bwatari robe mwaya ngamyeru 100 muirere to baisa ko ngaine kaigo nketindiko bwata besa yo muntu ayabuna batangasire ko bwate biribitakeire apply nane nyasaye nago konye oewe tuatebiri omugavana abana mbale beruwe tase chisukuru ale volunteers ani omuntu agenda gusomia school mutaliko makana unabona kionyari nyagitari mwana narogo ogochorwa rwa 3 years 4 years musara tokora tiki to hiyo hakika go apply ngonya gosaba bali babe considered gosaba we priority entanga usikue na daruma fulani ukalie una koro mwalimu chitokeza hapa Nyabite Mokonyi w'umurayibwense Professor Abraham Kithure Kindiki nigo agendere kwegerera serikali ya Daktari William Samoei Ruto ase aliyeikaranĩirie abakenya ase miaka 3 yabeire ase Burayi gokwana korora dab imeya county ya Garissa Kindiki nigo aigirete umurobire bobo bwenya na kuboria bali bakomochia umurobire uyu anene mono okoruswa ko umurobire Linda Mama asatebete umurobire uyu nigo okoreire amonchorere na bono nigo okorokwa Linda Jamii na nigo okubwatania ya mate engima korwa omugaka abasaye abana na boigo abasubati bali baibwatraneti. Tuko na program ya kujiandikisha kwa bima ya afya na already wa Kenya milioni 26.5 wamejiandikisha. 26.5 million Kenyans are registered. Na hapa Garissa registration iko chini, muongeze, because out of 905,000 residents of Garissa County only 195,000 have registered, 20% only. Muongeze kujisajili. Na mimi nataka kuungana na wale wameongea hapa ya kwamba hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni. Wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo, kwa sababu hiyo Linda Mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito sasa tumeipanua kupitia SHA. Sio Linda Mama pekee, inalinda mama, inalinda mzee, inalinda kijana, inalinda mtoto. Tunaita Linda Jamii, sio Linda Mama peke yake, kwa sababu hata ukilinda mama peke yake na uache vijana, uache wazee, uache watoto, hiyo sio sawa. Kwa hivyo wale wanakosoa wakosoe kimaksudi, lakini wakosoe vile vile kupitia ukweli, sio kupitia uongo. Na vile wenzangu wamesema, Rais Ruto alikutambolea ikiwa inauzwa shilingi 6,500, sasa ni 2,500. Hiyo ni ukweli wa mambo. Togo cha okora mokonyi bo mugavana wa county ya Machakos Omoske Francis Mwangangi niga mochiria serikali ase mechando ensi ya Kenya yabere kegwetera gati yabo imechandira ase ensemo yoborindi ensemo yechsemina nemono omugiro bweche lecturer oyo ogendererete nebinde ebyo byirandire ensi ya Kenya magega ose naboigo koirira ensi yogo chayo. Mwangangi nigo airete soniga tebete nigo babwatanire n'abakenya bande asatebiro ni serikali tirigo chikoba maiso nigo bare magega ya Kalonzo Musyoka erio achikokora emechando ensi ya Kenya yabireke gwetera. Vijana wetu tumewaona wako nje for a long time because of the strike. National the lecturers from our universities. Mimi naomba serikali kuu, tafadhalini
The same way you are killing devolution in Kenya, please don't kill education in this country, because that is the only hope that is remaining for us. Na tukiendelea hivyo, naona nchi inaendelea kuisha, sababu ikiwa hakuna elimu jameni, tutafanya nini? So naomba tu Gavana Mutua na serikali kuu, tafadhali, mko na so many problems that you have to deal with as opposed to kuja kuantagonize vijana wa hapa Machakos. Na niseme eneo hili tumeungana, tuko pamoja na tunaungana na Wakenya wale wengine. Hizi vitu zote serikali kuu waifanye. Tunaona maneno ya usalama vile huko, tunaona umezorota, tunaona elimu ndio hiyo inaendelea kuisha, ugatuzi unaisha katika taifa letu. Mjue Kalonzo ako jiani, and he will fix you if you don't fix these challenges. Sisi tuko nyuma ya His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, kwa sababu tunajua mambo kama haya yataenda kusaidia taifa hili letu la Kenya if they are well taken care of. Bila elimu hakuna mahali tunaenda. Tunajua siku hizi even our foreign policy, it is like Kenya has no foreign policy. Nchi yetu tunaona vile inaendelea. Hata watu wa failed state like Somalia wanakuja kukanyanga bendera yetu hapa kwa sababu ya uongozi mbaya wa hii serikali. So lazima they put their acts together, and I think Ruto might be listening to Mutua. Unajua Mutua na ubaluku yake, hiyo ujanja yake labda amepeleka kule, ndio naona wanafanya vile wanafanya, kila kitu inaharibika at national level. So at least tukue na huruma na neema kwa wananchi. Chabuto kirechitaika 15 igure chinsa isana na ibire cyabono mubaso wanche muregereria nara yakore kyonga chinsa isana na ibira senchira yo wenge yo mona yande na so wenge boyego chinsa ikomitwaro buregerera burobi. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia Toburia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga niko chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edu kinyiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiti, Uhuru nabwate. Amona mabaki.
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings bali chinse chimaika ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene asi abalemi ebyumbe chiskuru chikompany ao abarikire abaritayire gusibali ensemo ya pension boygo abonjereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyo nyore